say yensa mo akwa ba bi Adom TV Badwam dwumade no so mani aso pa se me kan ye nyina woda so tie eye so beti we so de dimu pa se wo so tie obi anya obi wo kraman onye obi wo kra bi on sa amoa no omo ye pa den so omo sa ha adwun mi de bi a me wo no ade beti won uja ne ma to obaba no awe ni nyina omo ha adwun but ye hia wo ma bre bia so far so good akromfo pa bra obete obayi wa mo ayo nkase nyina nti no ehu hia meka we wahu nkomo aye bedie September bosome no mu no da na to so do nu nwotwe 28 September na ewiase nyina da na ye si ho kasa fa rabies ho se rabies emua no ebi ba wodi padua mu a uye obi bia sese bi kraman nti mu a mo wo sa amua no bia mo mfo mo nko hospital no tie sa nkomo ye ba bedie ewi a wa obehu so wo bia fast wode ne beko ne abone mpane no bi sebe ya ye bebo ye nyina ye ho ban afri eye rabies ho Dr. Benjamin Kisi Sasu ena menya no ha wo ye veterinarian officer and risk communication officer wo veterinarian services Ghana ene ne yenya ni dog ye mo akwa be e bibia boko de Adom the road from 28 bepim sabe me sure say akodenim engofo do mo nkrama na baba mo mpane ja media for na mo aboan ma ye kasa na ekoso but ebim so enda so nte asem still ya da so was straight dogs no me ade wa bonten September bosome ya etwemu we are seeing this year as one rabies month no still Ghana you recorded cases yay and an intention say 2030 na you can say Ghana you be join ye other countries among na ya end rabies no that's okay case e just say embe sa you got cases near be say you record be say yearly afi the veterinary service you record the 31 as of September 18th. This year you quantity 31 yes enipa wo manya enipa pese friend say case recorded wo embomu a emu be 24 eba nipa ye na afie ko Ashanti region by kese okay na the one say yen kola mienu ba ko 6 years 10 years omu free mu e free rabies it na mine mu say yen fa rabies national celebration enko ne koka ensem ye ko so no they will na koso kama ewo ya kan rabies ayeden rabies yare a yenikosia aboa yenikosia timi hu enedeba na oba akanka se mo kan so kraman bodam yare if you say every Latin which means madness bodam enti you can say akan for and say penny for ehun say ampa bodam yare ampa na aboa yenikosia timi hu no sa aboawe omudi enya efa intini enti se aboa owubi ne hu nsuo na bia ne tosio emu no oka nipa na se oka aboebi na wa fodi djuma fa intini mu bebi obeka na ne nan wa na se ne sound na akwa akopie wo na dream na ahono na ebema uni se wa dream na ma nipa nyoma wo ya na se ma live ko chabia ewo de obeye nti ekone kose nyoma na manipa no anaza ma abwa no obievi sana enso be bievi nti na ka say nti bring first ka say it affect the nervous system and so na ma itimi atiti apom ye ko be bia ba ni nti hia say nti edinya na wo hwe case say ekoso na World Health Organization ekupata ka say hwe apomuden I say afibia no ye hwe nipa be 70,000 na 70,000 afibia no ewo yasi ya premier ye kan say no wo ya calculation I just say adawa ku bia nipa 144 and ye hwe na what ti badawa every 15 minutes ye hwe nipa baako 15 minutes be every we are rabies ewo yenya ubi owu o rabies on enti ya kan Ghana ye mfiri mu ye kofo daso enya Inti better na like rabies eba omu a we contacted with emwana then science be na be hu inti rabies na mdi kan no ye amboa ye friend omoma mo ba dufusu mama house ena enye bi ye nipa kan inti nentwe nye bi preko su nye bi Ghana Africa no odwan ya record data ye de fa ye krama ni jama no se krama per se no oya aboa obinika se K9 okeka dada nti so wonya wabodam na is onim se ni wura krapo ewo ana ne busafo no ha ye de a chance
etina ye ka na cases a wa we ase afa nyina no it's 99% dog mediated just say crime na edema nipa na ampine and abat so emma rabies enti eno na obi say den na crime nyaaye enti won say obomofo tie the crime ko say okohwe ewremunam enti so moko na ebia in the course of way no and as na jubi say we fear bem bat zone na bat ni obi na omo no bat na ampine no omo nda rabies nini enti omo ka crime na we hu na crime no with time no also age na and so aba Nti say rabies no ebi ko nipadua ma take how long na ejina baby a can yes say onan wa to na ko utim what's the distance no wa on sound and say o chest area no and no they very fast and na the ya ne say o cow na wanye hwe na susanso and I find it's a signs and symptoms start here initiate with me here until when you can say 100% fatal 100% deadly I just say once the signs and symptoms begins no obi etimi enje unless obo adi ankasa na eden etimi ajewo nti sa no nti abo ne ka me na de na wo se me ye akono na ye say life saving e wona enne ye be say obi etie onya ka na otim enye ka ne nko because Ghana yenya cases a obi abo bi eti obi na ye rabies na abo na ye ka na enye say kraman peni keke ketwa no ka no Ghana ha nkola ni bi cases e we na kraman no so 4 weeks 5 weeks 6 weeks na me ma me ne wo and o de man ne ba no na omunya so bewu akọ nti so okaw ana otim pe nsuo a obi ka say air flow moving water na power baby a okaw ana otim no be 15 minutes kola de ka jom so monto abc de code z it will run the way and say obi say you are reducing the viral load in case okaw no ana otim no so no rabies ni bia won say upra ya moje epie nti oro ni nya na say load no cut down because science actually say they will need a certain threshold and so na cause problem to wia it is a unya seminar dia ebeboan bia as a pure hotel say stream of pensioner ro anti se bia na makosha shower se kura na me bugu so na me fa sapone samna nware digna no be meya for how many minutes 50 minutes at least na me gina hon ko na me e na not the whole body yes that site na nya na watino yeah watino uye wia no ape apomudin eben obia na obi apomudin eben ofudia ade ba kwa nkofo bibiri enye ne say case na report ma veterinary asoye ye bia so we report mu veterinary asoye na wa agric office bia ben ona bo mama ne ye wu say case enya no ye be komu na crime na kan nkofo say miensa ansa na abaye aden ya say bia o kam no mimini ma be apomudin akwaji yaresa me otimi no enfa me ho me ama manko ka manka case na nche veterinary for na kraman no da so kraman no obisa da so na potem mo no dinya so kraman ben ya me fie kraman ya na kraman ben ya so kraman bia no ebetim de rabies ama so on pese kraman be ma o rabies and also be nya rabies afi bia no e so won pa ne against rabies so bia won the pan won the kraman ne jamwa against rabies afi bia na ebedu be bi ni Ghana e record cases na kraman na enya woni pa so unya nti kraman no ye kan nya nche se kraman bia no eye bone obu a ye ka rabies o say na minki pi kraman there bi kraman no yakofa free room aba say ye be hwem nti say ye wo mu rabies wo mu a association boni bia emba nti ye kan nka je say menko kipi jamo na there bi keep your there say ye the friend responsible pet owner say uma okama en ne number sabasa ona ma okose kwan na kama en nam odidi obola so there bi say wa de eduane ma no so woni buo bi a pe eye chain fato no le kon na eboa afi bia no ben na say ye kan afi abana ya de ama 100,000 doses I dey free rabies vaccination that so cost free that so cost potem maybe abekọ no na enye fully free egu subsidize ebo so a so ebumu da eda so ade bia ekoye wom kan etuaka okwa o neighbor ana so obusu eni bi kai no because why you there but obano kodi akra on kai say obitwa ko shaka ma na kola especially se kama tiu ana say okawa ka kire wa wofo ana so teacher for na ombo out there yes ye ka say kola si mom mfa edua ana say ebo embo kraman because you say cases mi wa ha ebu ana kraman no omita rabies but a friend provoke biting o de o ti we na kotia no ka ya kola mo hwe movie a no be say o mu use sanjama it rabies area umre no aso
ye behwe medi number na ya to so nkwahia so hu na hodi ya kan mo ai ahanu mra nu swama ye kakra ba ye da se wa kire ya de ye ne anopai me sure say wante hwe kura no aboa bi awo agiramwa ana okra ana akra man ko woni bi free baby wo ha bi abetu akakra bi ko woni bi ente sa aboa no rabies ne ko ni padua mu a ene waka no ida say bekio ida say ubewu ni nyina ye 100% nti yen hwe ho yi na mamenka wo se better revival kwa de akpe experience 2024 eba asenti ne ye the revival nyame Adom a November 3rd Sunday koso dendenden wo Global Evangelical Church Trinity Chapel Kutubabi 5 p.m. 4 na watnase 5 ni ahyase nti brana ndwomtofo no bebre better revival for ye ba Pastor Edwin Daxon wo munyina ndwomtofo bebre eba regular no obetua 50 cedis and a VIP 150 cedis shanonson na free ase ticket ni bi wo Global Evangelical Church Trinity Chapel Kutubabi channel 1 TV Tesano CTFM Adabraka and I will call www.betterrevivalchoir.com ubenya bi and I say code star 713 star 33 star 114 hash star 713 star 33 star 114 hash na also wanya o ticket ni bia na hotline number 0544 222 154 0544 222 154 media partners Adom 106.3 ne Adom TV ye wazoye golden herbal mixture so enie 3D edro pa wono mu a eni ho kwan so ho keka wo ana se ukwakono moja edro eye mama ne mema nyina golden herbal mixture edro na make am for the amount eboa yi malaria free ho sanso na wo mo oboatema herbal mixture wo ho se usisi na yo ya na oyam na etimu be ma pese ogina wona so oba na be ma watenka wo fom obowura pharmacy ne chemical herbal shops bi mu no a boatema herbal mixture ne bi ho frɛ wo mo 0243 173 388 0243 173 388 hwehwɛ wo mo ewo wager SCC sanonso 12 years down untumi nom pregnant woman untumi nom nursing mother untumi enom Franco Trading Enterprise phones papa fee ene ho phone bia bi Franco akofa bi aba ope tabletop fridges nso ebi ho Franco no ankasa won air conditioner bu adwuma ankasa me ameba kwadwo ne dem Franco air condition bo ho a oda hate nti won so kope ode CCTV cameras nso wo bia bi kotobi office school efie sebe ya betimi a monitor the ekoso yemfa Franco Trading Enterprise number si mienu 0246 4223 38 0246 422338 and 0555 939311 now on a Franco Trading Enterprise akasa ahana brema kwan ni diem na me ne won komodie no ye de asi ha kwasinsia ye krado asemidi kan beba na afempensem mu ato aso midi de afia amankwa tamaklo medase